a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Sebingelele igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngu-ST. It is another night. Siyabonga kakhulu bazalwane. Njalo masuke sine episode la. You always make it a point to tune in. Hence I appreciate you so much because ukubuka la kubiza imali, you buy data, ubhadare Wi-Fi, zonke lezo zinto lezo. And I believe good even on our side, ikhona izinto enizigayinayo by watching our episode. Kuyangijabulisa kakhulu nokubona some beautiful response from our people ukusithinta besifakazela ukuthi izinto abayibenefitayo khona la on our platforms, because lana siphethe awareness, siphethe izwi lenkosi, siphethe inezahlukene ama testimonies. So I'm so happy ukubona the way abazalwane abayibamba ngakhona. So siyabonga kakhulu. Njengoba sengishilo ke igama lami ngu-ST wakadlamini, umfana wale kude kwamhlaba yalingana la ikhuba limbiwe egcekeni. Makuthiwa ikhuba kusho umuthi. Mina nami nje ngakunyakazisa lapha ekhaya ngithi yadlala sesasizwa uJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Before we start our show, I would like us to pray and then we go straight to ingxoxo yethu yanamhlanje. Maybe if ulapha ekhaya, just pray along with us. uNkulunkulu asenzele umusa nakule ndawo. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu onamandla onke, ngaphandle kwakho asilutho futhi alisoze saba utho. uNkulunkulu wethu oyingcwele, njengenhliziyo zethu, uNkulunkulu wethu onamandla, njalo nemqondo yethu yakulangazelela usuku nosuku. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu wethu oyingcwele, nalapha ingqondo zethu nobuthina bethu uqobo la esone khona, uyasithethelela. uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu wethu onamandla, sicela ukuthembeka nathi kuwena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. As we are about to start, mighty Father, we pray uNkulunkulu wethu onamandla onke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Thank you so much. Bazalwane, siyabonga kakhulu kunalomzalwane ongiphazamisayo la senze kanje ukuze singaphazamiseki. Amen. Namhlanje ngiphethe usisi wami la all the way from Nelspruit. Sis, naphila? Yeah, ngiyaphila. Ngicela nje ukhulume direct ku mic ngoba bahlupha labantu laba vele bacomplain ngento encane. Nina Yeah. Sizami yaphila kodwa? Ngiyaphila. Siyaphila kakhulu. Thank you so much. Ngiyakhumbula phela uqala wafika la kuhlezi kuphithizela, ngagcina ngakutholela usisi wami ukuthi ezezoxoxa nawe khona la and ngayibona i-episode yakho. Abantu bayamukela ngendlela emangalisayo. Mhlambe nje ngoba phela ngiyazi abanye abaqala ukubona kodwa ke mhlambe for umuntu oqala ukubona mhlambe mawuthi umenze introduction ngawo singathi sinoba namhlanje. Ngiyabonga lithuba. Siyabonga sisi. Igama lami ngiMtsakane ngwakakhoza. Okay. Njengoba bososhilo ngitsabuka khona phasi le eNelspruit. Mswati. Yeah, ngikhuluma Siswati. Mbamba. Yeah. Okay. So ngibuya eNkomazi eNasi. Okay. Kamachekeza. Yo, buka nje sinabantu abasuka kude kanjani. Yeah. Tweet yaphila. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu seswami. And maybe just to recap kancane from your episode, mhlawumbe kumuntu ongazange azayibone, mhlawumbe usidwebela isithombe yini lo usilethelwe ngoba kwangasimile ngakade ngiku-interview lapha, but ngayibo sengenzela nje for umuntu oqala ukubona wena. Okay, ekuqaleni bengide solo ngisahamba ngeligama leli1 actually. Yeah. But bengingene deep ngikhuluma ngenzaba yekuthwala ukuthi kuyendeka lamhlabeni ukuthi bantu babathebule noma bababulale egameni lekuthwala. And mababulewe labantu labo suke kungakafika isikhathi
yabona so uNkulunkulu akawumukeli lo mphefemulo so obviously vele umuntu mabamthatha bamthathela leli gama lelo usuke vele bafuna kusebenzisa lo mphefumulo wakhe so sinebandvu lesithi thina sabangqwaba kanzi labantu labo abakafi bakhona bayasebenza so a good example lebengihamba ngaye vele nguma kwami nababwami so angayishintshe language yami so longisase lapho but kunengi lokwendakalako kule process that is why namhla angifuni ngena kakhulu kulokuthwala so laba ngazange bangibone then batawubuyela emuva bayobuka bacheck so namhla futhi ngidinga lokunye ngoba kunengi ngesicethe kuningi kakhulu so sit out fahla sibuke lokunye because letinto leti it's a package and kulokubitwa kwami uNkulunkulu kukhona angisho vele iguide yami uNkulunkulu nguye uNkulunkulu lo wende yonke into then kukhona netinshumayelo phakathi kukhona netinto lengitifundzako egameni lekholwa so ngiyabona ukuthi hayi man sibantu baNkulunkulu kwangathi sidukile kwangathi asendi kona lokufunwa uNkulunkulu that is why I am here kokuthi ngizame ukuthi nami lokunye lengikubonako lapha kule process mangisahamba nasimakathi ngikhone ukuthi ngikulethe abantu baNkulunkulu bakhone ku-understand ukuthi kanti kwendakalani kanisiyapi kanisibuyapi so ngiloko kukhona khona lapha kule process angayishintshi language but namhlanje sitawuthi kubuka lenye itopic sithi kuphuma kancane kuloko kuthwala no problem siswami njengoba sizokhuluma naye le kule enye but sizophuma kancane kule yokuthwala ngifuna ukubuza this thing yonke lento but mhlambe ukuthi uyayiqala ukuzwa mhlambe I would advise ukuthi go and check i-episode yethu mhlambe nanizozama ukunifakela i-link yala episode yakamuva but kuyonke lento eyenzeke ekhaya were you born again at that time yendeka ngikhona lapha ngikule angisho like this thing iba ngathi it's a curse kahle so yendeka angikho born again ngisindiswe 2022 uNkulunkulu mase kangibita atongikhomba yonke lento uzibona lezi zinto usindisiwe yes from 2022 and uNkulunkulu ke ukuzuza kanjani ke ngevangeli usindiswa njani ufuna singene kule topic leyo ukuthi ngisindiswa kanjani because it's a process okay so angathi ukuthi singa shift siye kuyo but uma ngabe twist siya kuyo it means we are going to change the topic for today no we're not going to change it just a build up ekuthenini ukuthi usindiswe njani and then bese singena kuyona uNkulunkulu unetindlela takhe tekusibita so kuyadependa ukuthi wena kuwe uNkulunkulu ukubitelani ukubitela kuphi then lapho lokula kakubitela kona ukuthi awende kanjalo ngidokubekisela njenga Jesu Kristu makatalwa utalelwa emkhombeni wekudlela tenkomo hayi ukuthi bekude tibhedlela hayi ukuthi bekude lengindzawo lengqono lekabeka ngatalelwa kuyo kodwa there's a purpose why atalelwe lapha it's because the aim bekungukuthi ayobikela tilwane kwekuthi ingadi yenu ngeke isasebenza sekuyosebenza ingadi yami that is why yonke into yaNkulunkulu ine purpose so nami njengoba ungibidele egameni lebantu labashonile nami makaqala kimi uthumela labantu beta kimi ngeliphupho batokhuluma nami mabafika bangitshela bangiqoqela letindzaba diningi ngathi phela ngelanga uyatithola so ukucale kanjalo then labantu bangilidela kubani kuNkulunkulu and people they don't understand ukuthi why ngikhuluma ngebantu labashonile so uNkulunkulu ngibidele lokho vele iexample ngima kwami nababwami that is why mangikhuluma naye for the first time ukhipha ligama lekuthi wena sakani ngicabanga ukuthi ngithathe makwakho ngoba ngisilima why it's because ubulale makwami ngoba bekafuna ukuthi abonise lokwendakalako lokwendeka ngathini behind the scenes lesingakwadi so bekafuna kwenda iexample ngabo then that is why vele angeke ngize ngisuke lapho so letinye tetinto takhona lengitenda naNkulunkulu tiyamangalisa that is why letinye takhona ngeke ngitilethe because maybe people will be confused but kona lokubalekile ukuthi iguide yami kulendlela nguye uNkulunkulu nguye uNkulunkulu longiguidako so ngihambe njalo ngahamba nalabantu baze bayongilahlela esandleni saNkulunkulu bengingadi mina ukuthi samba nje kunaNkulunkulu emuva kwaloko but umuntu akatibude ukuthi since batali bami bashona 2003
Okay. Why lento le ingakendeki 2015? Because all along bebahlupheka, all along bebasetshenziswa. Nje ngasho nasekucaleni kule episode ukuthi makwami uthi makasathanza kushona bekeva ngathi uthwelele elinye litshe la kangeke aze al-explain, but inyalo soyakhona kulula tandla since iqale lo mthandazo, since isicale kuhamba lendlela. Then akatibude umuntu ukuthi uma kathi yena mina maybe angikhuluma iliciniso, akatibude ukuthi ngoba bebahlupheka why bangakedi 2015. Uyabona kuvume uNkulunkulu kufika isikhathi sekuthi inyalo sesikhathi sekuthi mina ngithi bonakalisa. Uyayibona. So sambe njalo nje, it's a process. That is why ngithi mangifuna kuyichaza mele sitwistele episode because it's a process. Inetinto letiningi phakathi, but asingene kuleyo siphathele yona namhlanje. Alright, but before ngingena lapho ngifuna ukundlula la. Okay. Ngasho ukuthi kancane out of the topic lesidengayo namuhla. Ngifuna ukudlula ngifuna the time uyakhumbula February ukuthi bekumele ngitela. Then if mangimele ngitela ngiqala emthandazweni ngicele kuNkulunkulu ukuthi ngicela kuhamba kunjani, angitshela athi hayi ku right hamba. So ngathi mangithandaza, it was 15 February ngathi bekuyi Saturday mangikhumbula kahle. Ngikhulekela kutala, ngifuna kuva ukuthi ngidohamba njani. Then mangithandaza kunekuthi ngithola imessage yekutala ngoba ngalesinye isikhathi thina siyakhuleka sifuna izinto zethu kani uNkulunkulu naye ucabanga ngalenye indlela. Ngathola nayi imessage lengicela ukuthi nede ngithathe nje isikhashana ngindlulisele bazalwane. No problem. Uthi uNkulunkulu makakhuluma uthi kimi yena wadala kuphila, wadala nekufa. Thina abantu masiphila emhlabeni sinaka indzaba yekuphila kuphela, asinaki indzaba yekufa. Ngalamanye amagama asinaki indzaba yamoya, ngokuthi umuntu makafa there is life after death. Kukhona la umphefumulo mele uyothola indzawo yekuphumula khona. And asiusebenzeli lo mphefumulo thina. So wangitshela wathi kunesihoko, yinto lengitshelwe yona, akusiyinto lengithathwe ngayo khonjiswa yona. Wathi kunesihoko, wathi kimi ngikhuluma nawe nje kungimanje kunebantu esihogweni bayakhala bayasha. Labantu lapha labanye bakhona baze abasadadi nekuthi bobani lapha esihogweni uthi abasadadi ngalendlela le balimele ngakhona. Wabese sokuthi uyacela ukuthi ngihambise le message ebantwini, ngibatshele ukuthi abayinake indzaba yekufa, mabaphila bathi ukuthi letinto dibili. Kukhona lokwasemhlabeni, kukhona nalokwakamoya kwa after death. Waze wangibekisela wathi umuntu unikedwe ichance yekuphenduka asaphila. Uma kanikedwe ichance yekuphenduka asaphila, asithi mebakaphenduke. Uthi there is another chance la umuntu sekashone khona bengakwadi namloko ngakuva lapho. Uthi thina nakasalele thina sitombona ngathi soshonile usengafi. Uthi unikedwa another 2 minutes yekuthi akaphenduke, mara into lekangitshele yona uthi akukho lula ukuthi lo muntu aphenduke ngalesikhathi leso ngoba uthi kusuka kushesha. Angathi ukuthi kusuka kushesha njani, but uthi akukho lula ukuthi lo muntu aphenduke. So ikhona lenzaba yekuthi siyadzingeka ukuthi sisindiswe sisaphila emhlabeni before sindlula. Waze wangibekisela nekuthi emathuneni masikhala, I didn't know that again. Uthi yena thina masikhala emathuneni asikhaleli ukuthi lo muntu ushonile angeke ngisambona or ngidosala nginakwe ngibani. Uthi sisuke sikhalela lo moya, uthi lo moya utoyapi. That is why kunalenye ingoma yemasuthu lethi kilile la moya. Angikhalela inyama kodwa ngikhalela umoya. So ngiyayindlulisa nami nje ukuthi bazalwane noma abantu baNkulunkulu labaphila emhlabeni abadi ukuthi kunemoya lekumele uyothola indzawo. Lo moya indzawo angeke ize itholakale indzawo ngaphandle kwaJesu Kristu. That is why lithi live la uNkulunkulu, I am the way, the life and the truth. Akekho loya uya kubabe ngaphandle kwami. No one will go to the Father except through me. So kude lokunye. Ingakho namuhla ngide kutokhuluma ngendzaba yensindiso. Yeah, namuhla mina nawe ngifuna sikhulume ngendzaba yensindiso
ngisase ku process ayikapheleliseki i process yami but ngifuna ukuchazela abantu ukuthi uma sithi ulikholwa sosindisiwe yini lekumele kwendeke empilweni yakho uma umhlabelele athi kuzobongwa namaqhawe yini lokumele sikwende thine maybe angeke sonke size sibe machawe but ngifuna ukuchaza duke bazalwane namhla ukuthi yini mina lengikubonako kuNkulunkulu ihamba njani lento then ngitoniketa ama examples ngami ukuthi kimi kwendeke so kungendeka kuwe angeke kuze kwendeke njengami but umuntu nemuntu ubhalelwe kwakhe kwekuthi wena kwakho yini ngiyolenza mina ngidideki vele ngikula kule process yebadali bami cause ngiyathi ukuthi uNkulunkulu mina ungibidele la nalomunye ubidelwe lapha nalomunye ubidelwe lapha asifani so ngendeka kancane kutohluka but like ngathini indlela noma kungahluka kancane but indlela is the same ngisekungamane kuhluke ukuthi lona maybe utawuyiswa le ngoba umsebenzi wakhe ula but indlela is the same yeah ngathini maybe the procedure ngoba uNkulunkulu nguye lodale konke yakubona makuthiwa mele sindlule la noma kungahlala kungafani sonke mele sindlule la ngiloko namhlanje ngifuna sikhulume ngakho ngiyena khona dadewethu mhlawumbe vele masuke sikhuluma ngensindiso mhlawumbe nokunderstandisa umuntu mhlawumbe uma thiwa sikhuluma ngensindiso sikhuluma ngani ngicela kucala la ukuthi kusindiswa it's a process kusindiswa akusiyindo ye one day kusindiswa akusiyindo lotoma epulpit uphakamise idandla bakwendise umkhuleko sekuphelile njalo akupheleli lapho iyaqhubeka lenzaba sina silanze lapho so asiyilanze tukwemkhuleko qala uthi umuntu makasindiswa kusho ukuthi ngidobekisa ngekuthi maybe sisesontweni umfundisi utobita ialtar call utocala shumayele kuya ngaleli verse lalivulile then so yayibita ialtar call ukuthi okay labafuna kumukela Jesu ababiye phambili then bayasukuma abazalwane bayaphambili then mabafika phambili umfundisi utosho sithi i-confession prayer utosho lomthandazo then nini usho emva kwakhe ukuthi mine Tsakane Khoza ngiyavuma ukuthi ngisoni siuthola ku Romans 9 no it's 9 verse 10 or 10 verse 9 yes not Romans 8 so ngiyavuma ukuthi ngisoni uyabona and then sengiyavuma ukuthi Jesu Kristu wafa wavuka wavuswa ngelanga lesi3 sengiyabuya sengiyacela kuNkulunkulu kwekuthi ngiyacela ukuthi ucishe ligama lami encwadzini yephi yebumnyama because uma usoni masiphila emhlabeni sidoni obviously sisuke vele sihambe ebumnyameni enesisuka sisebenzela sathane ngetindlela letihlukahlukene kunemuntu lo sebenzela sathane kokuthi yena vele uyadada ukuthi mina ngisayini contract uyadada ukuthi mina ngendani njengeli developership aliyada ukuthi mina ngiyavuka njengemthakathu uyada ukuthi mina ngiyandiza sekunemuntu njengami mina ngidibala kulala abanye bengingakasindiswa but bengingasimuntu ukuthi bengingathi ngiyavuka ebusuku ngikwadi lokho but still bengikhona ngala kule part ngala because sinabo 2 yemibuso kunembuso kaNkulunkulu nembuso wakuwelive lebomnyama lesithi is the world of darkness then uma ngingaweli kuNkulunkulu ngwela ngala so tithule tinzawo so it doesn't matter ukuthi mina ngisigebengu noma mina nginjani but lokusala kongwela ko ngala akusiyinkinga ukuthi ngiqala abantu but lokusalako as long as ngingakasindiswa ngamati uNkulunkulu ngwela ngala so mina bengikule kulaba labangakasindiswa labangamati uNkulunkulu uyayibona inzaba so kungiloko then sonke sitoni lithi iBhayibheli mawuthi awona uyadikhohlisa then wenda lo mthandazo ke ngifuna kulomthandazo lo sibuke ukuthi uacknowledge ukuthi usoni wacetha washo ukuthi ngiyakholwa ukuthi Jesu Kristu lo wavuswa kulabafile ngelanga lesithathu ungumsindisi wempilo yami kwesi3 waqela ukuthi uNkulunkulu ngicela ungiqishele igama lami ku
encwadzini lengasiye kuphila ulibhale ulibhale ezulwini. That is a request. Ngiyayicela lento. It's a request. So kwendeka kwalendo leyo it's a process. So kimi ke ngoba ngishito ukuthi lo munye utawubitwa altar call lomnye njani mina ke Jesu wami ngamthola bengisema King Center. Okay. Then mangisema King Center kusho ukuthi bese kufika isikhathi. Okay. Kahle. Then ngathi sukela nje ngahamba bengithanza kuhamba nalabanye bosesi labayi2 bengimakha nabo. Okay. Ngafika kubo ngabatshela ngathi besiphuma nzambama siye eRomini besinike eRomini siyothandaza then sesiyahamba siya kubo. Siya kuyolala siba separate. Then ngathi kubo madoda mina sengifuna kwathi Jesu Kristu. Kwatendakalela nje. Shothi bese kufika isikhathi. Bathi bangithandazela. Bathandaza bangicelela kuNkulunkulu bathi uNkulunkulu nangitsakane siyamletha kuwe uthi ufuna kwadana nawe. Bathi mabasuka lapho bangiphala verse angikhohlwa it was Psalms 119. Athi David uNkulunkulu ake ngikhonde wena kude ngingadohlazeka. Bangibuta iquestion bathi wena mawungakholwa abantu bakho ke. Then saqhubeka sathandaza sahlukana. Then angiboni ukuthi iprocess seyiqalile. Angiboni ukuthi sesiyithinzile ngala. Okay. Then that was November, December. Okay. Then kwekuqala lokwendekile kimi. Ngiyendeka kulomunye kutowendeka kuphi ku altar call but imthandazo weqala mina kulongubonile. Yeah, angathi noma before ngiqhubeka ku number 2 khona lofuna No ngaqhubeka ngoba ngasuke mina ngikubuyisele emuva kancane ngaqhubeka. Akunankingi. Number 2 indvo leyendekile kimi. Ngathi lenye langa ngiya esitolo ngiyothengela umntwana iuniform ngoFebruary lapho. Umthandazo wendiwe November December. Okay. Nedima ngehla nje emotini. Ngihlangana nemndiya la. Lama Indians lawo angathi igama lelihloniphekile but vele ma Indians vele. Awatholakali la kithi la around. Batholakala bagcwele eKZN. Utlebhiwe nje ngathi uphuma ingadi. Uthi kimi net mangivula sivalo ngihlangana naye uthi kimi sesingicela ungiside. Kwende njani? Athi ngicetha kubanjwa inkunzi manje njengoba ungibona. Hawu. Ucetha kubanjwa inkunzi kusemini. Angicabangi nokuthi lo muntu lona ngibani la ngambamba inkunzi ngikhombe emarobotini. It's okay. Then ngithi manje la ngiyabuya ngihambe ngiyongena eTwin City ngithenga iuniform yemntwana ngibuya nginomthatho solomile. It's okay ufuna ngikuside njani? Wathena ngidzinga imali njengoba ngibona ngibuye eKZN and ngifike ekuthandi so bangibamba inkunzi and nyalo ngiyajika kusasa lokusaka vela ngisafuna ukuhlala la and ngiyambona lo muntu ukuthi uphuma ingadi vele. Then ngithi okay man la ngithenga khona uniform la kune uSafe ngene uSafe ngababude niya withdraw imali bathi then ngiphume nangiphuma bang withdrawele 500 ngithi ngitshintsheleni yena. Angisakhumbuli kahle ukuthi ngamnika 350 because or ngamnika 450. Then mangifika ngimnika le mali like beka lokhu uma kathi ngiside athi God will bless you mami. God will bless you mami. Alokho aphenza lokho. Then ngafike ngamnika le mali ngasimanje nyalo soto yena njani phela ngoba maybe baphinze bakubambe futhi wathi hayi ngidawuhamba ngiyolala ngala emapipini. Then kusasa vele ngiyahamba. Ngathi okay hamba ke wathatha lokunye kwemaduvet beka kuphetha athi soselena kwangiphakona ngahamba mangifika endlini ngithi uyabona excuse me ngithi yabona uma ngabe bekulingwa lokho hayi trial ngiyiphasile ngiyathi ikhulumela angiqabanga ukuthi vele uNkulunkulu bekangilinga bekwendakalani lapho uNkulunkulu bekalinga kwekuthi ingabe ngiready na ngabe lo mthandazo lesiwende November December inhlitiyo yami iready ngakanani for umbuso wakhe bekangilinga then ngandlula kanjalo but uma kwenteka lokho mina bengingaboni ukuthi nyalo sengiyalingwa. So njengoba ngishido ukuthi kulomunye ngendeka njalo but ngalesinye isikhathi kufuna nalehlitiyo yakho. That is why bathi siyakholwa ngenhlitiyo sesiyavuma ngemlomo ufuna ube ngumuntu lothambile because sitita ufika tingiloze ekhalako tifike tithi ticela amandi utijikise kanti so yalingwa ajike uNkulunkulu angakunaki athi lo bekadlala ngami lo uyayibona inzama. So mina ngilingwe kanjalo ngalingwa ngalomuntu lo
ngamnika imali wathi uyajika ubuyele emuva nasengihleli ngedwane sengibuka yonke lento mase ngibona indoda endeka sengiyabona ukuthi la bekwendakalani la uyabona la bengilingwa la uyayibona sengiyahlanganisa ukuthi ayikhona ngoba phela ngiyayibuka lento mana la bengilingwa bekulingwa inhlitiyo ukuthi ingabe ngikulungele yini lo mbuso waNkulunkulu. So mabathi uNkulunkulu can become anything anytime mina ngikubonile ngihlangana nalomuntu uthi mele ngimncethe. So ngiloko ngalesinye isikhathi siya lapha ku pulpit ngoba sibone abantu siphakamise itandla afike uNkulunkulu ajike ene akusithi sonke lesitawubona kwamina bengingaboni ukuthi sekwendakalani iprocess seyiqalile. Kule process iziphi lezinto ezinye mhlawumbe ongathi cha hayi lezi ngizi experience kwenye 11 kuningi siya ku episode 2 ngicabanga ukuthi sitawuqaphona kuningi kakhulu. Okay. Kuningi yabona ngoba ngibone ngihleli la ngiyahlaselwa lamalanga ngiphumpumlile but ngitsheliwe ukuthi season 2 yet kuthi kuta ini angadi but ku episode 2 sitofaka lokho ukuthi ngihlaselwa kanjani uyayibona inzaba. Okay asichubeke nale insindiso. Yeah. Number 3 angisho sithethine angisho uthe kulomthandazo mawuthandaza wathi uNkulunkulu akaqishe ini ligama lakho le angisho then alibhale kuphi encwadini yokuphila angisho. Okay so uvumile ngemlomo wamukela Jesu wenda konke angisho then uNkulunkulu ke manje sekumele afike ke manje atokukhulula akhulule ini umphefemulo kahle kahle into lebalekile emhlabeni kwemuntu umphefemulo lokwenyama lokho even noma umuntu bangathi uboshiwe buthabanga bathi into atihambe empilweni yakho wena kusuke wena usuke utibona ngathi uright enyameni but kuboshwa ini lo mphefemulo once waboshwa spiritual akuhambe empilweni yakho awuthola imisebenzi akwende kulutho mawuthubuka emuva kude kuyafana. So uma sichuba lento sesiya enzabeni yekukhululeka buthabanga. Okay before ngifika lapho tuke kukhululeka ngicela kuqala la lebhuku lami liyangikhumbuta because bengithe listanyana kancane. So before ngifika enzabeni yekukhululeka immediately uqedza kusindiswa uyangiva mosa ngisho so umukele Jesu wena ngisho so mina kimi kumukela kwami kuvuma ukuthi Jesu ngiyavuma ukuthi uyinkosi nemsindisi kwendeke separate but usually sikwenda like altar call yabona. So kwami kweqala bangithandazela ngisho bangicelela kwesibili uNkulunkulu wangibitela in a private place njengoba ngisho ukuthi ngacala ngalabantu labangasaphila emhlabeni beta bona kuqala for 7 days after 7 days ngabe sesengiyohlangana naNkulunkulu then ngilapho ke la sengivula umlomo khona ngithi Jesu ngiyavuma ukuthi uyinkosi nemsindisi wempilo yami lokho kwendeka nini 8 May look at the space February ngilingwinhlitiyo 8 May 2023 2022 kwendekani ngiyavuma ngemlomo lapho uyayivisisa lento then uma ngisuka lapho ngabe sesengena ehlane ngilapho ke ku episode 2 lesitongena khona usibeli njani elihlane ngilibone njani ngabe sesengena ehlane ngithwala siphambano ke lapho ngoba lithi iBhayibheli kude umfunzi lo ngetulu kwemfundzisi wakhe uyayiva lenzaba. So asikho ngetulu kwemaster yethu Jesu Kristu lo Jesu Kristu lesengimkhethile ukuthi ngifuna kumlandzela usuke lezulwini weta watophila emhlabeni wafike waphila njani wathukwa wakhafunelwa wathola siphambano washaywa kwendeka konke kuye lo Jesu Kristu lele sengimkhethile mina uyayivisisa lento then immediately ngicela ukungicetha kummukela bekumnanzi ngicetha kumukela Jesu Kristu kwana nemvula la ngala khona nami ngaditshela ukuthi akumnanzi eJeswini kwasho abantu bathi kumnanzi eJeswini angada ngikabuthi ukuthi ngisaya ko ehlane ngiyolingwa manje uyayivisisa lento then ke ngabe sesengiya ehlane ngayothwala siphambano. Okay ngafila ke manje ukuthi uyabona manje nangempela
sengikulenye indzawo ke manje ngaqala kujikelwa kwacala ukuthi abantu bangasangivisisi ngacala attackwa spiritual yonke indzawo la ngena khona uyabona uvuke ekseni uve ngathi mawufuna kuphuma maybe emall or emsebentini uve ngathi ungahlala endlini uve ngathi imhlaba ngathi sokuphelele ngathi sekude awusafunwa sekude lo ngaya khona so mele siye sindlule khona and leyo kuyi process le bazalwane angathi noma angeke ngisho kakhulu ukuthi bafundisi bayabatshela abazalwane noma njani lento leyo but kuyinto le bazalwane labaningi bangayifuni so uma ngabe bengitshelwe manga nami bengito wakhuluma manga but angizange ngitshelwa manga ngatshelwa ngangeva futhi uma ngikhuluma naNkulunkulu wangitshela wathi sukela kwanamhla njengoba sowumukele mina bantu batokuzonda ngacabanga ukuthi kuyadlalwa ngangayivisisi lento ukuthi usho ukuthini ngajabulela ukuthi ngimukele Jesu ngathi mangiyehlane yangalibona lihlane lami ukuthi ya lona limatima ngiyasithwala siphambano ke manje then you experience ukuzondwa physically experience nje into etiningi na spiritual attackwe uve kwangazuthi kulona and lokunye uma susindisiwe uNkulunkulu mele akulungisele lempilo yakho because lempilo yakho beyingakalihlaliseki so uNkulunkulu makalungisa kwenta ngazuthi yamosha yeah ngoba mawufunza livi ku 1 John lithi uNkulunkulu ukukhanya so asibi kuNkulunkulu bese siphinze sihlala naletinto so mele wathi ukuthi ibuthabang lengiphila naye unjani bani lengisebenza naye unjani funa ube aware uNkulunkulu uyakualetha ngalabantu but ukualetha ngalendlela yokuthi maybe batoku-attacka or something and attackwa kwakhona kubhlungu because awuna evidence angeke ngikhona ekuhlala ngithi mina buthaba ngende into leso uyabona especially maku spiritual because like lokuthi asikabambani nenyama bona ba understand lokho we always laugh siyahleka ngaso sonke isikhathi sibukane kwenteke konke but sibe siyalahla iqiniso thina inside ukuthi phela we are enemies that is why my devil worshippers they know exactly ukuthi maso ulikhola we are enemies uyayibona so iya lapho kulama enemies sekuhlukana lemibuso leyithu sekuvela amaqiniso ke manje sekuphumela into ngaphandle and akusimnanzi kuvela kwetindo ngaphandle base bakubuka vele hey ngathi vele hey angathi ukuthi ngingathini so kulapho ke ngaya ehlaneke ngayolingwa ngayothwala siphambano kwaJesu Kristu makacetha kufasta for 40 days uya ulithi live la uNkulunkulu mawulifunza ku Matthew 4 lithi moya waNkulunkulu wamholela ehlane kuthi ayokwenda njani ayolingwa ngisathana so kude umzalwane lotothena umukele Jesu aphile ifresh life angathi nomama abashumayela lesontweni bathi kumnanzi la ini kuyaphileka inkinga dikho akukho lokho akusinjalo ene uNkulunkulu makwakwambulela letindo akusimnanzi mase kakukhomba njengoba ngisho ukuthi ngikhonjiswa khona lapho ukuthi phela la kunendo leso phela wena makwakho nababo wakho kwendeka so phela la kunemuntu loso uyayivisisa lento mase ngikhonjwa ukuthi nangi makwakho akusasimnanzi lapho uyayibona ngalana leti mfihla kumele utata mawathi leti mfihlo they attack you again uyayibona inzaba so mele sindlule it's a process lekumele sindlule khona sibazalwane leyo ngiphi ngileyo kulingwa naleyo kulungiselwa tindo sengiyifake khona lapho ukuthi uNkulunkulu mele akulungisele lapho awuhlali uNkulunkulu kodwa solo usebumnyameni mela kulungisele uma ngabe kusho ukuthi bohleli nebantu banjani mela kulungisele uyayivisisa lento enakusimnanzi so ngiloko lokunye lekumele undlule kuko angathi noma singemanyana uthi kungibuta imibuto makukhona lofuna ukubuta sidobe sesiyachubeka the thing is angifuni ukuyilimita into osiphathele yona because mina ngingathi mangikubuza it's either ngakuyisa phambili or ngikubuyisele emuva so ngifuna nje ukuthi empty yourself ungaqhubeka yes yeah all right then uma usuka lapho ke usuka kuphi lapho usuka ehlane kukodwa lokho kuhamba nalokuthi somukele Jesu then siye ku angathi noma nginumber 3 kumbe nginumber 4
siye ekukhululekeni ke manje it's another process leyo ngilinze yona leyo ngitsheliwe Buthabang njengoba ngibona ngihleli la ngeze ngahlekisa lo umfundisi wami ngathi ungabomangala mase ungibona ngikhala ngingakashayo sengitsheliwe imessage ifikile yekuthi kumele ngikhululeke so ukukhululeka kwemuntu it's something which can take 3 to 5 years it depends ukuthi wena usindiswa nje bowendeni wena usindiswa nje yini lobo umonele ngako uNkulunkulu it depends so mina esayidini lami ngisho ukuthi bengone kabili number 1 bengone ngenza abaye family case ingadi yakithi boshiwa ikudlala so mele sikhululwe noma mangikubuka mina ngiyakubona ukuthi because mina bengingumntwana lokhethiwe lekumele amele lendvo le anganethwa njengalabanye nginethiwe khona lapha but akufanani kunalabanye laba they are going through a lot like mawungathi uyabuka nje eshimadima so angifuni ngena kakhulu lapho ngifuna kuyichaza general angadimiseli nje ukukhuluma kakhulu ngalapho so mase kuyokhululeka angisho sishido ukuthi kuboshwa umphefemulo asithi maybe ngiyabekisa bowuthwele wena usindiswa nje bowuthwele because siyabafuna bonke la kulensindiso bathakathi siyabafuna lamele basindiswe sihlonipha lendo letukwemuntu kunaNkulunkulu tukwemuntu kunemphefemulo lekumele usinze so sibafuna bonke kuthi wena wendeni ingadi yaJesu ayinankinga iyathethelela kuthi wena bowubulala ingadi yaJesu ayinankinga buka umpostoli Paul ubulala engaki utingele engaki makholo but ekugcineni simthola wendani simthola ushumayela abazalwane so lokubalekile akusisicalo sakho siphetho ukuthi uyophetha njani kahle kahle kulomhlaba so uma se ukhululeka uma asithi maybe bengithwele obviously nginikele ngemphefumulo wami usathane uyayiva lento then sathane bekajabula ngami sathane bengimendela tindvo uyayivisisa lento and then ngiyalo lokunye mabakwenda lokunye bayaqaba kungenela iphakathi then uNkulunkulu kumele akukhulule akhiphe yonke lento asiphili uNkulunkulu sisase ebumnyameni no akukho lokho and ukukhululeka kwemuntu akusimnanzi nami ngitsheliwe ukuthi kuyoba buhlungu but kona kukhululeka uligama lalishilo uNkulunkulu uthe udawukhululeka so nami ngiyadikhansela every day ukuthi Nkosi kuphela nje manginawe kuphela nje mawuhamba nami lokumnanzi ngale process yonke lengikhuluma ngayo ukuthi lokumnanzi ukuthi awufi ungahlupheki noma ungazubona elibhokisi ngathi selikulinzile ngibiya khona awufi ungazihlupheki like mangiyolingwa nje mina ngatshelwa ngaJobe wathi ngaprofet wangihamba umuntu lengamati ngisegarage kaMhlushu wathi lo babe sathane wabonakala ezulwini angiva yabona masathanza kusindiswa awuva lutho noma kungakhulunywa uNkulunkulu ukhuluma yonke indzawo noma ngakhuluma la awuva ukuthi basho mina kwendakalani wathi wabonakala ezulwini akhuluma naNkulunkulu sathane naNkulunkulu bayakhuluma bebakhuluma ngaJobe kwekuthi Jobe emele ayolingwa sathane amthathele konke wathi makasuka lapho lo babe wathi kimi kodwa into lemnanzi ukuthi uNkulunkulu waphendula wathi mthathele konke but ungishiyele umphefemulo kutshelwa mina ukuthi ngiyehlane mara ngeke ngife mase ngilingwa ngikhumbula kahle ngiya ekhaya la Sikoni lenyelanga ngifika ngathi Sikoni ngidofa ngishiye abantu abami sengiyakhala sengikhohliwe phela ukuthi bathenge ngife yolinga mara uyayivisisa lento so lokumnanzi ngale process yonke yaNkulunkulu awufi ene lokunye uthi David engikhulile kodwa ngikaze ngambona lo akaJehova enqotshiwe so uNkulunkulu ayanqotshwa so ngeke nje sibantwana baNkulunkulu we are more than conquerors so ngeke sincotshwe lokho nje into lekumele bayati so but kubhlungu because kuyaliwa so la kuliwa khona ufaka sibhakela ngifaka sibhakela uyayibona inzaba so kuyaliwa so kukhululeka kwemuntu kudependa ukuthi bekendeni uma ngabe wena bowuthwele kufuna ukuthi uNkulunkulu akukline ene lokuklina uNkulunkulu akhiphe konke akusindo lencane
akusi into lengendeka over the night. Yeah. It's a process. Mina-ke kimi kufike livi wathi uNkulunkulu angibambe i-40 days fasting. Mina kwami konke kwendeke separate. Kwekuqala ngithandazelwe ngalinye inhliziyo ngamukela Jesu Kristu. Lokhu kusho ukuthi kwesi4 wathi angibambe i-40 days fasting nedi ngiyobamba umkhuleko wekucela kukhululwa. Sengicela ini manje kukhululwa. Ntono tamdibili uNkulunkulu ngone mina ngekuthi mina ngingaphili impilo lekahle. Ngingaphili impilo lefunwa uNkulunkulu. Maybe ngitothini ngingagqoki kahle, ngingadiphathi kahle. Uyayibona? Ngaphinze futhi ngona kwesibili kwekuthi ngingene ku family case. Uyayivisisa? Then uNkulunkulu ngiyalofuna angikhulule into lenkulu lengiyibonako lekumele ngikhululeke kuyo ngile family case kakhulu. Uyayibona? So ngibamba i-40 days fasting ngiyoqela nedi kukhululeka. Indvo lesato yendeke i-40 days fasting ngibamba last year ngoMarch. Sure. I-message lengisayitholile kwanyalo uthi uNkulunkulu qhubeka uthandaze basabamba ama meeting. Uyayivisisa lento? Ngiloko. Usho njalo wathi qhubeka uthandaze ungayekeli. Uyayivisisa lento? So ukukhululeka lokho siyade kwe process yekukhululeka. Uyayivisisa? So wena uma ngabe bowuthwele le process leyo can take 5 years ukuthi ukhululeke because mele akhiphe yonke lento ngake ngalalela lomnye umfundisi wase ngathi wangalabo venda yini kumbe bathi Rambuda kumbe ngibani isibongo sakhe silapha Dr. Banbani uthi bekathwele ngebufundisi uthi sometimes bekane ukuthi makalele eve mimoya ngathi uyabitwa. So it's a process ukukhululeka kwemuntu ukuthi uNkulunkulu aclean. And then when you read the word of God ku Deuteronomy 7 uqala ku21 uya ku24 uyasho uNkulunkulu ukuthi letive masufike kimi letive ngidadikhipha kancane uyayivisisa lento. So akusiyinto lengendeka nje depending ukuthi wena bowendeni. Okay. Kungendeka bowuthwasile emadlodi. Kunalomnye sesi nje lenginekucoca naye uthi bekathwasile uthi ngithwase kayi3 then inyalo sengifuna Jesu Kristu. So uma kasho lokho kimi ngiyamchazela ngithi buka la sesi bosayine icontract nelivelani lebumnyama. So angeke uthi wena ngiyaluthatha ingubo takho tonke leti ngubo yadishisa manje so sindisiwe njalo nje akukho lokho buthabanga. Ngamchazela ngathi mina ngicela wende umthandazo ulokhu uwenda umhluphe uNkulunkulu umtshela ukuthi uNkulunkulu lokhu lengikucalako noma lokhu losokuqalisile kimi ngicela ukufeze ngicela ukuphelelise because unekungifonela ngitshela ukuthi ushaya inhloko kubhlungu isandla ngimtshele ngithi buka la lokho kuncane angimthusi ngimtshelile ngathi utangifonela mina angitshele makathi ngaqiniswa because mina ngibuya khona umsebenzi wami ukuthi abantu baNkulunkulu ngibacinise kodwa kunetinvo lekumele sindlule kithi akumele sibaleki mele sindlule. Mina sengikufunzile ukuthi angisinayo lenye indlela sengifunzile ukuthi ngidobaleka nye makubhaliwe mele ngidlule. Uyayivisisa lento then ngikukhuluma naye ukuthi asilahle sesi ngeke ngimusho ligama ngimtshele ngathi asilahle awuthi wena sothatha leti ngubo leta uyadishisa sosindisiwe khumbula ukuthi kuboshwa ini moya lo unikelile wena mele kwehle tingilozi titokukhulula kulesandla tikufake ngala. Uyayivisisa lento? So dependa ukuthi bewendeni maybe it can take 3 years maybe it can take and ucetha kuyisho kwanyalo ucetha kwenta i-confession prayer kwanyalo akakayendi kudzala. So ngeke vele ngithi mina angeke ngize ngimcambele manga ngithi mina seku right so sindisiwe sona Jesu yebo yena kungaba ukuthi so sindisiwe but the process must take place. Mela khululeke until the end. Uyayivisisa lento? So maybe bofana naMapostle Paul bobulala amakholo it's a process mele ukhulule. Uyayibona mele undlule lapho ukhulule Sathane bekajabula ngawe ucabanga ukuthi wena Sathane kungaba lula nje ukuthi mine sengiyakhululeka njalo avume njalo nje kalula nje sinemsebenzi phela lesiwendako khona leveni lebumnyama noma ngabe ngisho ukuthi I was not a devil worshipper bengingasi maybe umuntu lovuka ke ebusuku bengingasi umuntu lothakatha umuntu ambukile but for the fact ukuthi bengonele uNkulunkulu doesn't matter ukuthi bengone njani uthi uNkulunkulu lo tshontsha 1 rand
nalontshontsha 100 rand siyefana sono sinye so kumele ngikhululeke nethi sekungaba ukuthi iswadi lami maybe angelifani nalo ya maybe ngahluka lamaswadi but lokusalako sonke kumele sindlule lapho uma ngabe simakholwa lokho kumele kwendeke asibaleki asihlehlele emuva siyakhona noma kubhlungu Jesu Kristu bekungasilula khona la kathandaza khona I think ikusensabeni iGetsemane lithi livula uNkulunkulu umjuluko wakhe boshintsha ube ingadi bekungasilula ukuthi le process indlule leyo so ngeke sibe ngetulu kwemaster yethu kumele sambe la ihambe khona yona liyasho nelivi kuJohn is it John lalithi khona kude umfunzi lo ngetulu then liphenze futhi kuMatthew 10 ngale phasi mase selifunza kubo 27 lisho ukuthi niyawuzondwa ngabantu ngenxa yegama lami niyawuzingelwa ngenxa yegama lami so why masimakholwa singafuni indlula lapha asindluleni ngiloko mina lengifuna ukudlulisa tukwebantu umlilo lebawusabako bantu it's a process it's a process and mina lengiticinisa ngako most of the time ngiyahlala phasi ngibuke lento ngithi hayi man phela lo muntu lona yemuntu nami ngimuntu manje ngisabana ngoba phela labantu laba uNkulunkulu angeke asilwise netingilozi asisitingilozi dolwa dodwana labantu laba naye umuntu nami umuntu manje ngisabana uyayibona so thina vele emakholwa siyawusaba umlilo kakhulu and mara lokunye maybe kumbe into lengakajwayeleka ngathi maybe lokunye ukuthi bafundisa abayiveti kahle lento ukuthi kahle makusho ukuthi wena so yasindiswa kwendeka so that is why ngalesinye isikhathi wena Bhuthabanga bazalwane bayasindiswa bamukele Jesu bavume but le process ibese ayendeki kuthi mayingendeki le process bese ukhanze ukuthi lo mzalwane solo uyaphila tendo atendeki njengami njengoba ngishilo ukuthi ngikucase ngibanjwe icase ngibanjwe ifamily case into lephilako lekhona lenayo singakhuluma ngayo lingashona uyayibona so like kufuna mina lapha ngikhululeke kude kutokhona kwendeka tindo tam kude ngitokhona kulanza tindo tam uthi uNkulunkulu lele ngikubona nyalo bekumele ngabe kuyandlula lapho so ngiyolenza buthola umzalwane bayasihleka la ngaphandle bathi siyakhonda kodwa solo akwendeki lutho uyakhonda solo awakhi indlu uyakhonda solo kude lokureceiveako is because le process awukayihambi le process mele ihanjwe lendlela ngiyolenza bomhlabelelo uthi labanye baqale kulendlela abayithola ukuthi iyavutha bajika babuyele emuva uyayibona so lo Jesu Christ lesimreceive lapha mina Jesu Christ sengimreceive nguye lo ngenda ngikhona ukuthi mangifundza iBhayibheli ngikhona kuva uNkulunkulu ngikhona kubona livi nguye lo ngiqinisako lo Jesu Christ nguye lo hamba nayo ekulweni ayokulwela when you receive njani like someone preached to you noma mina ngoba ngisho kwacala kama king ngathi sukela mina kimi shots bese kufuna isikhathi khumbula ukuthi kimi uNkulunkulu kimi wenda sibonelo ngoba khona la kangitshele kona uNkulunkulu ngitshele ukuthi likhaya linemntwana lofana nami but angicabanga ukuthi labanye abantwana batawufa bangakayiboni lento kubo uyayibona so but into lengayisho ngalabantwana ukuthi ulo mntwana lo itombona ngantombona ukuthi yena noma nibophekile yena uyaqhubachubeke yabona kwakha kufani lokunye lo mntwana lona bathi sometimes kufika kwakhe emhlabeni kuba likhuni bathi mina lo kangikakuva ukuthi kufika kwami kwaba likhuni so but yena ubona ngokuthi kwakhe into mani kuyavuleka kuyalona shothi lo mntwana lo ukhethiwe ene bathi umntwana lo khethwako emndenini uthi umndeni nemndeni umntwana lo khethwako uthi makatalwa asaseliswane bathi uba mkhulu kwamkhulu wala ekhaya uba mkhulu but iguide yalendo uNkulunkulu mara bathi ukhethwa ngibo laba la ekhaya ngekuthi mele abakhulule abasidi sekuya ngokuthi maybe bona bakhala ngani kulomndeni but uthi likhaya linemntwana lekumele akhulule lo mndeni usho njalo so ngakho nami ngifuna ukuthi ibongele sayideni lami ukuthi nami uNkulunkulu asebenzise mina ngiyabonga kakhulu because labanye abantwana labafana nami ngendeka abantu ondlule emhlabeni bangakatiboni ukuthi babo bani bangadi mama ngale sebayobona ezulwini kusiphela wona bekumele ngabe wenda lo msebenzi lo so nami ngiyabonga ukuthi angikhethe bona kuyindlela lengasilula but ngiyayibonga lendlela
ukuthi angikhethe ukuthi ngiwende lo msebenzi lona la ufuna kimi ukuthi ngiwende njengoba washo ukuthi ngize ngathatha abatali bakhe emhlabeni ngoba ngifuna wena ukuthi wende lokho wathi uma ngabe makwakho bengakambulali bongeke uzungendele lo msebenzi another thing eceleni kwami akafuni umuntu akafuni bafundisi uthi kude lo ngakhona lendo la ifuna kimi abayivisisi lendo uNkulunkulu la ifuna kimi. Bazona bami akaqala ukufika la udadewethu ngizothanda nje ukubuza mhlambe before siya ngasekugcineni yasiswami wakafika la njengoba wafika washare le testimony oyishareile ufuna ukuchecka nje ukuthi before mhlambe uzosivalela ngalokho okukhona lapho iyakurelateisa kanjani nabantu nje emakhaya. Ya kona ngasho ukuthi i-relationship nebantu ne ya akukholula akukholula ngicela ukucala esontweni ngoba ngiyeva uthi ngibuta ngasemakhaya emasondweni nje sometimes ngidiva ngathi angimukeleki kunalenye lisondo bazalwane bakhona nje bangangiva ngikhuluma abatokwade ukuthi ngisho bona so but angeke ngilisho lona bengiyakulo ngokuthi bengibatshela ukuthi kwendakalene ngilokhu ngibachazela then kwathi ngalenye ilanga makumele ngiye khona wathi uNkulunkulu nje futhi ngaya ngade ukuthi namuhla titobuye then wathi uNkulunkulu ngisaya bengithi ngibanginike nesikhathi sekuyokhuluma ngathi nje ngisaya kuyokhuluma ngevalivi nje lithi khuluma before bakuqosha la yes and labazalwane bekwenda ngathi bayangijabulela njalo mangile like bafuna kuyiva lento because bengibachazela kakhulu ngalenza yemiphefumulo yebantu labangasaphile emhlabeni bengena kuyo kakhulu then ngeva nje ukuthi ya namuhla ndiyabuya ngeva nje uNkulunkulu athi ukhuluma before bakuqosha then kwabagcina kwami kuya lapho then nginawo ama challenges kakhulu especially nginawo ma challenges esontweni kakhulu sometimes mangikhuluma maybe ngikhuluma letinto taNkulunkulu maybe ngiveta lamaqiniso angibi ngimuntu lothandzekako nginawo ema challenges ngisho emsebentini mina ngiyabona but labanye ngingakhuluma so bathi nginemanga but ngiyabona ukuthi sometimes labanye abangithanzi abangimukeli kahle but ngibuye ngikumukele ukuthi kusho ukuthi bekunjalo ngoba phela kuqala kungakaveli iqiniso bebangithanza labanye bakhona but ngiyalo sengiyabona ukuthi hayi labantu abasangifuni sengiyabona ukuthi hayi shothi kuphumela lento ngaphandle shothi lelithando belile fake so njengoba ngishilo ukuthi uNkulunkulu makakulungisela ngalesinye isikhathi kwenda ngazuthi uyamosha so but kunemagama la akhulunywa uNkulunkulu mangiyohlangana naye ngikhuluma naye for the first time wathi sukela kwanamuhla njengoba sokhethe mina expecta kuzondwa angeke usathandzeka abantu batokuzonda even ngoba sokhethe mina but kunemagama la angichaza lewa wakhipha ngaleso sikhathi wathi mara ngeke bakuzonde bonke angichaza lamagama ukuthi hayibonke ya so how about laba abanye mhlawumbe uthi bebekubona laba abangakwazi ke eduzane mhlawumbe nje maye kuphi endaweni ezahlukahlukene mhlawumbe abeke baye ba reach out kuwena abangakwazi in person kuba ngcono kakhulu kulabo labangangadi because nami ngikubukile ngakubona ukuthi ngathi la labangatiko ngibo labangathi baba nenkinga kakhulu laba ngathi banginiketa inkinga maybe ngingaba khona but nakhona emasontweni nakhona kuyahluka kuba nehalf kuba nalenye ihalf but sometimes indota khona letinye kuba ukuthi siya pretendelana siyahlekelana but mina I know the truth ukuthi phela la angifuna ngiyakwati mina ngiyati but ngiyabeketela lendlela lena afuna uthandazele inhlitiyo yokubeketela uphinze ube neunderstanding yekuthi lo muntu lo lokuganyelako sifuna yena sifuna bona labantu sifuna imiphefemulo the reason why kwendeka so is because of the soul lasibanga umphefemulo la ngiyo into lesiyibangako that is why ma devil worshippers nje they know ukuthi la sifuna umphefemulo that is why abam-attack umuntu longakasindiswa bathi lona wakithi sesiyosha sonke we don't have time to waste ba-attack abafundisi kakhulu ba-attack
umuntu losindisiwe kakhulu because bafuna kumwina nguye lebafuna kuwisa yena lona wakithi lo abam attack even nemfundisi lothwela abam attack bathi wakithi we are one family sicedzile ngawe sihamba sonke siya ku one direction lana isihlukaniswa indlela letibili i-direction ukuthi kiwapi kahle kahle uyayibona so wena mawukulendlela lengala obviously bayakufuna so nathi makholwa mina understand into lengenda ngibe nenhlitiyo kakhulu but inhlitiyo into lengaphiwa yona ngibona njalo ukuthi ngathi uNkulunkulu wangipha ngiunderstand ngekuhlala ngiphile kuNkulunkulu ngiunderstand lokuthi sifuna labantu babuye ekhaya asifuni lemiphefumulo yotholakala esihogweni njengoba sengiqocelwe ukuthi isihogo sikhona sifuna abasindiswe ba-understand le journey ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu wamdala ngemhlaba wamphefumulela ngemphefumulo wakhe lelithi liviki masifunza kumshumayeli 12:7 lithi dust onto dust lokubunjwe ngemhlaba kubuyele emhlabathini kodwa umphefumulo kumele ubuyele kuNkulunkulu kumnikati wawo so iquestion ithi utawumukela yini uNkulunkulu sitawuya yini uNkulunkulu lapho asingayengani ibuthabanga siyongena ngemisebenzi that is why imhlabelelo uthi kuzobongwa namachawe siyongena ngekuthi simsebentele yini uNkulunkulu then ngingayiphetha ngifuna kuyiphetha ngenzaba yekuthi uma sekusuka lapho so wendile yonke le process na noma mina uNkulunkulu ngende ngasheshe ngacala wangithuma uNkulunkulu ukuthi angihambe ngiyokhuluma ene bekungekho easy ukuthi ngifike ngidokhuluma so ebantwini after sengibone konke lokubonile it was not easy bengiva ngathi Satan uyangi-attacka futhi so kufuna sibe bofakazi simelwe kuba bofakazi leyo yokugcina leyo uyashumayela umpostoli Paul so yahamba ebandleni laseGalile so yahamba ebandleni laseEfeso so yabatshela ngalo Jesu Christ ngimbonile uNkulunkulu because one reason why siphila si-attackwe why si experience lo is because kumele sishumayele ngemandla kaNkulunkulu kumele sishumayele ngaJesu Christ ngimbonile uyayibona so siphelela lapho uhleli umzalwane usindisiwe kude namunye umuntu lomtshela ngaNkulunkulu noma bangenti njengami but bafuna bamthanze uNkulunkulu bantu bamadi ngoba makangitshela lenzaba yekuthi kunesihogo uyangitshela uthi batakubuta ukuthi lo uNkulunkulu wakho umbonephi abatibude wayi bangadibude ukuthi konke kwendiwe ngibani uze wangilinganisela ukuthi yena mkhulu uthi yena mkhulu uthi kimi that is why uthi umhlabeleli awulinganiswa uthi yena mkhulu kakhulu yena kakhulu akalinganiswa yo sambonga kakhulu uNkulunkulu nawe nangalokho nje abhizi lokho ekubonisa khona ngizocela nje ukuthi siyenze part 2 we will come back bazalwane bami no part 2 sesingena ke into deep kulokho udadewethu naye asiphathele khona njengokuhlukahlukana kwazo maybe it is your first time make sure that you subscribe and miss not any of our episode maybe nje siswamkuloti second mhlambe elakho lokugcina ungathini and then bese ushare nama contacts ukuthi abantu bakuthola kanjani all right nginelivesi nje lelincane lengifuna kuliniketa abantu kulesikhathi samanje lithi abagcinisa liphindze libakhuthade kokuthi lithi live la uNkulunkulu umuntu lo wakha indlu yakhe edwaleni uhlakaniphile lisibekisela ngendvodza lehlakaniphile so ngifuna kusho ukuthi to build your house on the rock akusilula akusindo lelula uma ufuna uunderstand ukuthi uma ufuna kuyokwakha lendle edwaleni utsinga lelipiki lotolisebenzisa uma uyakha emhlabathini nalelipiki lotolisebenzisa uma uyakha edwaleni akufani so masikhuluma leBhayibheli malikhuluma ngekuthi we must build our house on the rock the rock is Jesus Christ even noma sithandaza siyasho ulidwala angisho so masikhuluma ngerock sikhuluma ngaJesus Christ so kukwakha indlu yakho ungumzalwane kuJesu Kristu it's not something easy kodwa yona iyakheka is possible lokumnanzi ngalendlo leyo ukuthi come storm lendlu ayinzawa inyakadiswa come rain come wind lendlu ayinzawo iqinile even ngishona letitini lesakha ngade emakhaya atifanani indlu le yakho ngefirst brick ayifani nendlu le yakho ngeblock stone
angeke dilaste kufana ayifani ngendlule yakho ngelitsaka ayifani nendlule yakho ngemkhukhu so kuhlukile le yakho ngemathayela lesiyibita ngekuthi umkhukhu most of the time so lesitini lesincane lesi before kuyowakhiwa ngaso sona amasendiwe sicala sijikiswe ku emlilweni so akufani kodwa lokumnanzi ukuthi lendlu leyo it will last forever then asambeni siyokwakha indlu yethu uJesu Kristu sicine uthi umpostoli Paul cinane enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Thank you so much siswami and utholakala kanjani? Oh mina inamba yami lengiyisebenzisa manje ithi 0765982751. Awuyiphinde kancane uyisho slow. 076 Yes 5982 Siyabonga kakhulu siswami. uNkulunkulu asigcinele wena. Thank you so much. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane bami. uNkulunkulu angigcine anibusise. Yes, siyabonga kakhulu bafowethu asibonane kwi-episode yethu elandelayo. God bless you. Amen. Amen. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed.